Ia, ole pe ole o nai vaenga tāua ia, ia ole tate a matai le tāpuru kalame. E tate whaongai nai ole si ngā mai. But at the same time, ole sa ili ngā marosi. Sa ili manuia mo le atunu. Ta vole e tu ia ili na sau si mai. A leu sau su e manuia I ret mo le atunu. It's not for him. Ia le fionga le li pale miana. Ia, ese foi a wala le tua. Ua wha umi eina e nofo. Awa e usta ia la waa ia le whautuanga specialist. Le wale ngata e nofo. Wa ese whala awala le tua te te nofo ai. O le wa manino e na fionga. I le tele le whale tonu le tu la I mai Samoa. Ia, ma e o lo whaia le a mi o le nei le whaiva o le tau whaleanga, tau whasese, you know, whai mai ma le tau whawhewhe and all this. That's a lot of BS. To lo whawhonga Samoa. O le a, ma fua uma mene te tupu. Le o malolo le toe ina leo tuila epa. Le o malolo toe ina. A mea sao na lape le ofisa I Samoa. Ia, wa e silingia tu langa na tuila epa si utus. Tu umai lala news. Yes. E mauti noa. E le se upo le lape. Big time. Careless. Very careless. Ona o le process. So sesi o le fionga le li pale mia malana kapeneta. Ai malanga mai fafo. Pe malanga mai tafafao. Pe malanga si mai. Pe malanga mai fono fawal malo. E fai la le fo le warrant of absent le. Fai le whaka na whaanga solo la I mtanga duenga. E fai ala I o le tute fai le mtanga duenga I e tu saila. Fe o e ni mea, sa ta tauna la te longo ina le official New Zealand High Commission I Samoa. Connect mai la tau nei Samoa. Ia whaftai fo le mtanga duenga le official New Zealand High Commission. Yeah. Being ele abatu se official mai le official ANFAT. A le wa longo mai lava lato I le vale lea. Longo mai lato. Le wa le nofo ia le fionga ia Christopher Luxon. Le nofo ia le fionga ia vavasa mana ia Winston Peters. O le fio mai e asi le ngase le fionga le li pale mia. Ma fai se lato tala. Ole sa onga tonu ala. Ole yes, le pale tonu. Io, so o whawhitau bia la e fumi Samoa. Io, au te whawhetai tu le pautai e nta upule. Au te whawhetai. Action speaks louder than words. O lea wa mauti noa I tu ai ngā lue le ngā lue ai. O le disrespect. That's how I see it. They're very disrespectful I le fionga le li pale mia. Ai o le lato whai tau whapea. E fio me le fionga le li pale mia si mai. Tu uma malu wha le pale mia I Samoa. Ua uma o na wha tau tola na fionga le li pale mia. Po o fea fio ai. He is the Prime Minister of Samoa. Tiro la ai. Pe fōlinga mai. Walato wha tonu wina mai le fionga le li pale mia. E te tau se. Ale upo nei. Awane I ni ate te pu e ina. Awane tala no ina. Ia. An ora. Walato wha tonu mai. O le pale mia. O le ulu o le mtanga luenga le MFAT. O le ulu o mtanga luenga le official pale mia mal kapeneta. O le ulu mortama. O le pale mia tai o le atunu atoa. He gives the orders yalato, not them telling him what to do. Ya amantua la le ai. O le faile official consula Samoa. La le mafua ngalina na line on open ya officer nei o le officer consula, officer commissioner, officer ambassa a Samoa ya tunu ifafu. O sui o le malo Samoa I to tonu atu nu I e fafu. Pei fo ona iai sui o malo te tasi tono Samoa. A I to tonu la le official consula.
O lo ela fionga ia fe mata Barsalue, fa pole lua, o le konsula. O lo ia i fo le komesina fe whaatawa inga, le tō whaia watu tu a Peter Meredith. O lo ia i fo le sui o le. O lo ia le sui o le Foreign Affairs, le tamaitai o Dorothy Aching. Ia, na, Aching. So, which is ele mana o mia la tō. Ele mana o mia la tō. O la wa tali na whai, wa misi le. Wa misi the privilege o leo mai no for five-star hotels, or my first class I lungo valele, mawai ma'alauni on top of their main salaries and all this. Le ai, sa hatau ta fili sau noa, I taimi o tula epa ma taimi o fia me, I taimi la rene o la uli o mali etoa. He is watching everything, tubu whaititia, le abuse, corrupt, a ia maua a maile manui ai te tonu o le atunu. Mana ia. Tonu le ua manino le malama. Lango le na bevesi mai asa mo mfape mai ia to ina le ma ioe. Po fair le mea o fair ia experts o fenta tono me faini upu matusi launga ma me fape na. Ale le la to ni sira na ato le ia ofisa yo. Ele tau o mai sa mo. Ia a malanga foi la ia tulepa. Vave o le point o le finka o le neito e ina. Alai, ave neila na whanau tu I New York and everything. Na le malanga o ia le se entourage ave you know, but o le fionga la o le maleto, le manino, na si mai, sa ili ia fufo lo ngasi. On top of that, he sees a bright future for Samoa. Lea, e ui ana ngasi ana tuma sa vadi. Ono lea, sa ili maloto e moni lea lofa ia Samoa. A lato umala nei le wahe sau umale tele o le la pisi. Le ai, o le wha olo atawa uma oto, me le ngai, you are followers, ia tula epa. You're not leaders to stand up and say no. You got to learn when to say no. O le whawhita auri na o lo iei tatu e o ai to tonu o uru matanga luanga I le taimi lawa ni nei. Ia a o wharongo me fo I tatu por kalame. Ia aware iai o le mata tu le lalo langi le anga o le whaatino ina o latu ngā ruenga. Mai ana untangata tama mai. Pela le upuna whai atu. They need to learn to become leaders, not become followers. Ioe, to le tauala na o le tātou foi tutu watu. Ia, tātala noi I oka sole se mau mele sau ni mau tangata wha maa vai o ofisa o leo leori. Ia la e soi e li o le te ofisi le. A o tangata ia mana tua. Na au mai le tala ale acting commissioner. Na fesili e le au fai news. I le drug test. A wha pelan tala. Uma drug test ia le executive. O hai la tangata la vele executive. A le te whaalongo atu wha pena whai ale taimi le vete me o longo la iei longo Na whai le taimi o le la watua ni a o lui le a watu Yeah. Na whai le drug testing ale mtanga nuenga o leo. Na le executive e toa tolus fulu matasi ea I nā tau. E tono tosu tasi lea. Iai whamaunianga o e positive. A le mea lana tula I mai. Nai lolo e longo iai tangata e positive. Au filo. Halt lo e longo le afo le toi whaawa wino le o drug testing. A maile nei silly excuse whapea onga o le costing e toi ilo e taungata. Hello. That's not your problem. That's not your problem. Le tau le mea. La ia le budget le mtanga luenga leo. Le kaba ina that cost. So, a maila na excuse. Whapea io tamaiti le a maila na excuse. Ale ma wa whapea ye nisina test positive. I ole tau langa la ye. Na mai fola I ole excuse. Ona ele o lava ni ai inga o le tula fono.
e mawhai ai na whaini whaasalanga. Like this is what they have said. It is good to have a policy in place before the random drug testing of police officers can start. There is no law or regulation requiring officers to be tested. Samo observer. And no formal policy exists for consequences whether results are positive or negative. Olo ia le tulafono ale mtanga wenga leo. Ai le o whapea ma le tulafongo whapea e le ai se whainga whawai aloa i ai pe tau se tau nuunga pe whatawa nau se leo e whaisanga drug test. If an order has been given ua pasia tono al palemene e a matter whainga drug testing. So who are they e a whai lato te e nai? Tu se tau mai le lato te whatau te e me whai al whainga malo. Yeah. Ua matua i tala whea ngaila. Le whetau i ora teimi umai i ra kon karate le li ile sa mau te tau fōi le anu roi marolo. Le ua tele me wani. Ai ei no tanto nunga po la sufi na ngalo. Pe tu tusai. Le te tau fōi la ile acting commissioner le tula menei a whamasanga. Ona tue tau whai tau puni di mea na whai e le lile o long. Ua te tau loa, ona su e lona awala, e tutusa marifina ngalo le atunu, i review mele, awa e yelo tanto nunga di mawhanua. Pretty soon, o iai alo ke kau i itea, e leo mamao leo atu ni leo i Samoa. Ta ilo ia oe po lasau pe te tau itea mena. Ia mantua foi o le tau sanga le sa ave le fionga le li a fionga ia la au le maletoa a le a vea ma palemia. I fite na inga ia sa fai tono le falfono. Le o lale me wale na ta ofi le talo sanga le na batu. A batu ni leo I fafu. E la tote in that way then awene to ele fite inga le nei ma le mea le nei o le fa au fiu fie lesi o le mea Ia fe le se me mawhai na o le pale mia to tasi na te tau fia le lan tau fia me ia le watu la I male fionga lau le mali etoa ia mantua foi tula e pana na umana whaatau tō set up le whainga malo ai malanga mai lola na fionga I nei sa ili lo nanga sengasi le iai se taimi e no foi e ia to tono la na mtanga wenga ma faini lo ilonga ia pa wale tato talo ia fa ola tia I fanua le whainga malanga le vai aso fou ia ai po wa lo la whanga solonga mtanga wenga o le whanga yoi wa la ulu ile na whai atu ai se o le whapea mai le o lava le ia ni guidelines I te tono le tu la fono ai se la na le una ia malosi ai le sa a vea ma komesina se fautuanga I le whainga malo o le attorney general ina ia whaatawa ina ma wha mua o na wha pasia se tula fono e pui ai matanga venga leo ma wha malosi ai ni wha salanga o e wa maua e test positive le sa o te lo atu le tustusinga fo ia le Samoa Observer o le whapea mai o ni whaasalanga le ina ia avese warning le ai o lo manino tu la fono when you are caught using drugs it's an instant dismissal le ni whainga warning o le whainga warning la le pe whapea o nisi vaenga I te tono loto I whali but this is no for mai taula tu la epa o le lewa whamaunia mai le ali ilo ia lea wa whamawai o le fo I ni tala lewa lau malu ia mai whapea o le sui fo lea le sa iei ia o le whai atu o le tala le sa lunga social media whapea na
le sa afaina fo ini metau drugs. Le la to sa waila ia ni whatatanoanga tangata mawalau mai. Ole lo ia le nei te lo cases el mtanga luenga leo e alu representi tono le court. E tele ona o te nia pe a mai ai whautuanga whamasino i le ato atoa tapenanga. I le ato atoa o lato tapenanga. Le fo i tele na kolo ele ke lo cases. Peno mai moa le matamata le whatatanoanga patu apulu lans ia male le uso ia langi le case o langi le foto tolo o te tolo an whapea ele i lava ta pena ia le ofiso leo a whaila iai o ani o alala tau meo le whaila so atua le whapea e tai lua se fuluni cases i le aso. It's only 1 or 2 cases a day. A olele mai ai ana fai. Sa o tau pu atu I le whatanoanga le media ma le rira tu le metemini a pamsanga. Mana ia lalo na umainga. O cases uma o le vaaia le leo ua uma na whai morianga. Ua atoa elemeni I lana le vaai wha leo. Ua atoa elemeni te tau ai o na whai se morianga. Peitai. E se le latu vai fa leo e se po ila le vai e famsino io pe mai la le tala le ri e a nga fo ila le vai e famsino e fai ma fale a onga ia latu. That's what exactly he said. So e ta ua o lona winga e la le tatu fa pe ai o e ato toa na fai ala tu tapena ai abatu I famsino ele tutusa le vai e leo mana vai e famsin e moni faftai le na fa manino la vai le fianga ia masanga yeah ai le fa pe foi la e avatu ia ta pena mai a ia leo e le se tulanga foi le fa pe e to alima ni moli mauna avatu o se e moli mawina ma se case ai e mo ena le lua moli mauna na submit I tonoli o le poti le ave le whamasinonga a whai o tā pena ia tā pena mai aia ave atoa pe se fulua moli mau whai uma moli mau to see a wha saini date stamp everything wha pena whai langa submiti tono whamasinonga e manino nan sau nola fionga ia afmasanga that's the process so o le fesili la tātou te fesili ai tātou ni had they ever followed the full process po le mea na vai a fatino ya ave ese umale te lo isi mea at it's really o le tulanga ia tatou tu ia le whamsinonga po a umapia peno whai atu se e toi ta liu I whanua le fionga le li pale mia ia ona tatou loi lo le atoanga wai le lava se taimi o le fionga le li pale mia e whai e ni lo I longa lana mtanga duenga na le ta pisi lo ina umal fatautonga ta pena ia le famule tu ia le fainga malo ia e malanga mai lo si mai le lawa fa no fe se le la ono va yaso ia now that he's going to go back ia e te le fo sana ta penanga ila na mtanga luenga ia pe o le emfet ia fa pere le kapeneta ia mai se fo mtanga luenga leo So he's got a lot to catch up when he returns. Le si me mafanua sa me si le o tatu falono le acting commissioner. Au le sila mele na umai. O le time frame e draft tai le policy le. Wa tasil na me o le fatatari le au positive le wa yai. O le iai o se tu la fono po se policy pe tuli pe serve le a po la lava me. Kasi se fa uta tatu leva na fainime ale le faingi policy se moto inga fai unga fa a foi le winga le la tala tu la e pale no o fai atuai ai se ala ya longo I le taimi le ya awapa au taimi le au komesina na ia because he has the power e other elementa upule attorney general they gonna draft se submission le kabineta ia vaven fa pasis tu la fono ale le wai wana na mai alang kong kalate maluesi
le ai ma se mea put in place. Yeah. Ai te mana tua foi. O aisa wa leva way before longo. Leva nei Samoa way. Masalo isi, wa leva nei Samoa aisa. O leva nei Samoa le i ai se ai inga e whai ai test. Le winga na tala. Sa wa leva lana taun whai ni mea. Ai whawhetai a lutu lai meri fast. Ta ua te foi tatu por kalame nei whai tupa. Ta ua tele tatu longo atu o mea ia. Langa o mea ia li whai Samoa. Le ia tu nuu nei tau te nunofo ai. Yo pela me practice o le me fa te ia o na o fai tau atu tu singa ia a mai le newspaper o le fa pe ai o lo ele ai se tu la fono e fa malo si ai nga drug test e nisi o tanga lenga leo oi le ai o le wa pa si e tu no kabineta o le a matalia nga test o matangata tanga lenga ma o ifoi o le fionga le li palemia o ia o le palemia malo Samoa ma o le matanga venga le ofisele o le lalo lana baba aina what's tauna was a solo fa afile drug i Samoa o le tulanga la iai o le wa ia pela tato tanga i umalava i le afo le pilot scheme le wa umana fai male malo Australia le na fai say no to drugs. That's for a whole 12 months. O le sosoni na le malo Australia te tonu i le whawhitau li leo drugs. So I'm pretty sure it's one of the subject wa umana na fai ese whatata noanga le fionga le li palemia ia and mai se fo le fionga i le palemia New Zealand. Because the drugs is the priority i le whainga malo ina ia te e atu is wala ai tele a mea dia e mai e drugs le nei. O sa wanga i whanau. O sa wanga i tina. O sa wanga i tamaitai. Wa tele ai le rape and all the incest and what have you. Te le le whainga. I te tono a inga, te tono o nuu mala la whanga. Ia e mai se fo i te tono e kalesia. Te whawhitaila i le program lia. Le la ngā lulu e whaatasi mtanga luenga al malo. Leo. Papel malo Australia ma tātou e kalesia manu ina ia tau mawhai whaititia ma te e atu sa wanga ia ma say no to drugs. Yeah. Tau sanga atoa Tau sanga atoa. Wale mele le asa tu lo ina ia au ia. O ia au longo o ia o le komisina le wana i lol fale tonu le iai le wana la mena ngale ngā lulua e loa. La mena ngale ngā lulua e loa ma le minstale sa iai o le fionga te maitai pa le mia ia fia me fa pea le loia sili. Those were the 3 pillars sa te taulone lato ngā lulua tope se draftinga o se aia inga o tu la fono ai fa pea lona tu i le kabineta ma fai se fai unga iai. Le se mena lato faia. O le fesili la lo te sine ia. O tau le whaia e ona o le a. O ai le tau te wha ufiofia. O ai, these are the questions le wa pop up mai to tele tangata. Tasi le mele ta te loi tangata fo e le se fetu nai. E le ma fau le lei pe wha pea se sisole. Pe ati tu lau wha mawai si whai le tau sanga. Ana kako wo uma te me tasi mate ia i tato. Na kako wo uma whaingi whamawanga. E make ia i kako ele aku. Ai e le te tonunga mawhanu. Whamatala supinanga. Whai ngei mea ngei aia dia e saonga ka ofi ele li ila i drug test. Iei manisi mei tu atu o ana mōrianga ina whai. E lo te tonunga tawanto e a maile li le tonu. Longo. E me fai ini morianga. Langa ia, so. E lo i loa ma le fawa wa iei ni tanoanga iai. Uma ne walele i pena fai atu le lava se taimi o le fionga le li pale mia e fei sai po a uma i a meo tutupu tono mtanga benga ianga portfolios o nolo na ngase. Le lato e fai atu Samoa. And he's going to look into everything. He no fai atu. O le fionga lau del mali atoa. O tangata e langa melelei.
e su eni mai lunga le fionga le li palemia. Ia mea ne ia malama ia e le whata tianga o whawhitauli, ma mea wale mawhai o na fofo, a o le a se fofo. O inala a whapea e whamaunia pe ona e sau noa, a whai e whamaunia e iaiso na fianga. Ia e le malo si anga tu la fono e sapinai. E pei foi la o ia o whamawai mai. Yeah. Pei foi la o la tau ia, wa le wa maa watu whapea mai nisi. Whapea, ai wa whapea mai e nisi o la tau, wa mawani a la tau konka la tau ngā luenga whatu la fono pe leo. I Vanuatu, mai si nuu tua oi. Ia, peo nau whai atu. A whai lava ai eise a fio atu le fio ngā le li pale mia ma ona tā pā umai ni li poti ma ni suesu e ngai to tono na tanga luenga leo. Ai ei ni o la tau a fianga. Lo i el malo si anga tu la fono e sapina i la tau. E atu e tali ni mana on ini molianga po le alava. Pau ar tu langa fo le ona o le whai o ni morianga i le whai on tā fiala tu traveling documents. Like I said, they can travel. They can travel. A iai ni tā penanga mai lo ni loilonga. Ia o le tūlanga na iai.